10 snin imqareb daqs 50 lena tiegħu jiġri barra jara l-bombi niżlin. Kellu gundalla daqs kokonat kien qed jiġri u siġra ma rajiex. Jaqbes jola imqarqaċ m'għandux kwiet wiċċu ruxxan dejjem ferħan trabba ma' sorjiet. U kellu gundalla daqs kokonat għaliex kien waqa' minn xi żewġ tarġiet. In-nies jafuh kollha jħobbuh Toni tagħna kien ikanta ta' sikwiet. Toni tagħna Tani tina tal-li jien tal-li tajtu tuta tajba Toni kien. Toni Tani tin tal-li tajtu tut Toni tagħna Tani tina Tani tin. Kellu gundalla daqs kokonat meta kien qabes minn fuq karettun. Jifraħ jilab kien tifel kuntent min jgħid miskin għax kien il-tim u trabba fil-kunvent. U kellu gundalla daqs kokonat meta bomba splodit fil-qrib. Fir-raħal waqa' skiet mal-mota tal-imwiet Toni tagħna issa jkanta mismewwiet. Toni tagħna Tani tina tal-li jien tal-li tajtu tuta tajba Toni kien. Toni Tani tin tal-li tajtu tut Toni tagħna Tani tina Tani tin. Toni tagħna Tani tina tal-li jien tal-li tajtu tuta tajba Toni kien. Toni Tani tin tal-li tajtu tut Toni tagħna Tani tina Tani tin.